Bia Kamal Kanwa TV Malweke ya Ngwasame Bierwaini de Paino Bien Carlington Katunene Tenas Chuja Perujano be subscribe Kabi comment Kabi notification bell Wana Kataraban Kajan Ngwasame En men shaladen wale rei wich kajuba Natin konti la jia spele mayo 10 pai wuch Techa wuch pan Awude shwalke Oyat Nathaniel Ramadan la kwere reude Men gune Dr. Riek Machar Ke warga micha gorno Chia par kol Kene ne dang wan kokien Ne dang jo kokien ko ken yal ka wan Chia ka wuch Ko chikan ngajino par kol kene jen kel ke bono mo gor kano de ken Dr. Riek Machar de ken wujre kwara ka kuja mo chwa warga shu gor ka chwa ga jogo no cha ye kapchong re laddan tienten ko chala no re aspele mayo telemi ba lat kie dol me kan kon ngach Ramadan la kwar ki commander in chief la Dr. Riek Machar kamicha ken aken Dr. Riek Machar ken roch Ramadan la kwere reude mala deputy chairman ka spele mayo teten wooden kwala chole Nathaniel Oyet aje Ramadan tika luang ko dere dol dere je chol en Nathaniel Oyet jen che jere wich ka juba ka shenge dane kap kana men general ko kien de la general spele mayo shika jenba ashude chiro da kwanyen walle ala kwere interim maybe tetin men mi cha Dr. Riek Machar cha je konluny chiro da kwanya je Ramadan chalat gwa Dr. Riek Machar chikurin kwany kandang jokan kwadang wante cha wuj pan chikurin kwany alo Canadian content la JSPLM ayuan teme re wuj ka juba ne ti chala do Ramadan an kuka laro de yena lat kirma yadit ajen do badana gor kirma yadit ko kirma yadit gor jeno de Dr. Riek Machar de je yi wuj ka SPLM ayo kajan kwara dan en kumala jako baje la re wuj ka so Sudan en teme men lero de re wuj ka juba beje met ko shi SPLM ayo tin terar shi kana lok manana chalat shikala no men chalat par kol jene sha kon lat tabande ngai karon kina dangraw wiri wal bakkel ka kujamo ngode chang chol rodo en go jela kwara be pentin ngwada dan teten ajele dan di yen lingana me en bana nyuji kumro den bi atakamal